Nai tong nai tahuk tei buhuk sono jotono lamsogo ang change yati prasa. 125th Amendment Bill na tuyui ang kija kok sanai. O bill no tuyui narok joton nukhana social media rogo. Chini tiprasa lidaro. O 6th Schedule Amendment Bill no tuyui belai tong tholajak. O 6th Schedule Amendment 125th Amendment Bill abo tamo abono kaham kai chini neta hinjangnai rok saimiya. CPM party rok 35 year hapang khlai tongfru borok mono bill pass khaina no tuyui borok chaitok mani phiaba khlaimanliya borok o 6th Schedule Amendment tangai khlainani abo kahamde hamya abono siskang saimana nangnai 125th Amendment Bill abo ongkha only for tiprasok ni bagui abo samjak manisi abo blai karak khai samjak 6th Schedule Constitution si abo kaham ni bagui samjak manisi phiaba national party rok abono amendment khainani mang chaitogui tongo lai thangnai rogo CPIM ni hapang tongfru additional cable khlaina bagui state government ni kerangno additional samung phanangna bagui TLR LR Act bill pass khlaika CPM party khlai tongnai tiprasa neta rokno hokiui tabukhe at preseno BJP hapang abo haikeno 6th Schedule cable khlaina bagui tiprasa neta rokno thokina bagui 125th Amendment Bill no tuui thokina nai tongo additional tebo cable khlaina bagui tebo phankri khlaina bagui chaitogui tongo chini je 6th Schedule Constitution to tiprasa rokni bagui kaham ni bagui se samjakmani goro CPM party rokbo 35 year borok hapang khai thangka borok abono chaitok tongmani ya khaiman slobleya ya dabo at preseno BJP rok phayoi hapango dabo 6th Schedule no hain hai 2019 no o bill no tuboka BJP rok Rajnath Singh go omo tangile khaina ba kaham ni bahai khlaijak tongmani tangile khlaina ba amendment khayaka ingya diba je CPM party ni simino abono chaitok mani ke dabo BJP party rokbo omai keno khaina nai tongo oro tebo satai klayo chini tiprasa neta hinjak tongnai rokai belaise chajagi tongbayo omono tangai dakti bill pass khaya mano sungsi sakang khursao ane tini kwbangma neta hinjangnai rok omono tui tongthokjagui tongo o bill pass hangka chini bagi bele kaham hane phiaba o bill tamo abono kaham ko sisugya o je 6th Schedule 125th Amendment Bill abo tamo kaham ko saisimiya bro engkai CPIM party by BJP ni party kuno phelai mani kroi takuro bukro color simiche change khayo takuro bukro abo chini bwsakni kamle rok salaima hai nadi chini neta hinjangnai rok o 6th Schedule kuno kroi hinoi amo kemang je national party rok bai thokai sajagui famlo jagui mang borok je sawo abono no khlainani chatuklai tongo chini neta hinjangnai rok gosilai tongo baksa hamjaklai tongo amo amendment khaya jatung yadiba norok sanglai di phiaba amendment khaina nangyablei chini constitution no o karak no la tangi amendment khaina ba norok kaham chi khlai tong hangkai direct khandi di hini norok sanglai manblei phiaba chini o samjak no le chini o wajak no le tangi sukrungna naiba non asuno kaham khaina musung hangkai 1950 ni je puilani chini je 6th Schedule abonori rite abor khino bebak no pai thangblei jingte governor ni uklok uklok bo himna nangya khabar mo nangliya chini je CM additional CM no chini all in all bebak no khaimano chini CM no je India ni Pradhan Mantri baksa bini power tongo o chini 6th Schedule no bebak no khaimano chin neta rok pheba abono kaham ko sia borok je cable khaina nai tongmani abono se logi rilai tongo support khlailai tongo belai no lasima sijako o 6th Schedule 125th Amendment Bill Rajnath Singh 2019 no je tumani o bill hingkai the state government ni article 280 o je financial central ni rohmani aba baksa phaitong hunise dabo o amendment khlai yapna nai tong takuro bukuro 280 article o abo baksa consolidated khaye state government ni je rang phaitong mani 280 ni logi o chini addition direct fund phaitong hunise yapari na nai tong takuro bukuro ge chini je addition o 275 article o je rang phaitong mani abo kamai thanai takuro bukro amendment khaisi ka mane na abo kamai thanai 6th Schedule Constitution ni chini je article 275 o addition direct rang phai tongmani abo bebak no kamai thanai takuro bukro chini to already addition rang direct phai tongo 275 article o engkai chungle tangi ya phanna ba dabo state government ni thani chungle tangi rang chakri hui rupai na hana ba ga chini kabangma leader rok bujiya buje no political khalai tongo state government namang se majra belai tongo
tangi direct fund dia ne 280 o je state government ni rang phaitani sung boroi baksa dalok ni kokya already sekango no ma ke separate ke sramjak kobong borok salayo na edisi kono kroi o 6 schedule kono kroi hinoi chini tifang hinjangnai rok o 6 schedule constitution tamo abono kam ko saimanya buini khai saimano pia sak baithangni ke saimanya chini direct phai tongmani abono ke saimanya pia state government ni direct phai tongman khai abono ke saiman layo belai serengma sijakok belai lasma sijakok takhro bukhro political ojoma hinjangnai ro no asuk no kaham nai khangkai no 6 schedule chini puilani 1950 ni je chini 6 schedule abono sanglai di abono tui demand khlai di o 1950 ni je puilani chini original 6 schedule abono sanglai di jeng governor ni uklo uklo khaprum nangya chini TTADC ni CM ni power India ni prime minister baksa takhro bukhro kheba omono bahike amendment khlainani o national party rok agi yapangni simino maike saito gitu chini tifang rok chini neta hinjangnai rok mono kaham kai thia je national party congress CPIM BJP rok mono kebel mang khlaina nai tong takhro bukhro chini political khlainai neta rok ojoma rok chini 6 schedule constitution no tui nor study khaidi oro thana kangkai tipralen ungthung geta tipralen ungthung chini tiprasar je sanmani je naimani bebak no mannai o 6 schedule constitution no implement khai kangkai bebak no khlaimano tiprasarok chini tiprasarok je naimani je sanmani abono khlaimannai phiaba formula chayate himnai to khata khuru bukhro oro sadai klayo chini tiprano khoboi chini salkabai harogo hangkai bahaike kebel khaiman chini phandong no obosi chaito goi tongo phiaba yang sal thangbai Gujarat Delhi Madras ikbangma mohai rajyo ro state rokno sakmana bagai bongni abono hangkai kebel khaina naiklak thokina bo naiklak keba chini yang salka bai harogo hangkai mohai ke thungjagui tongo political rokni bising o national party rokni bising tui chini o salka bai harogo hangkai ma ke thungui tongo less power mang khlaina nai tongo takhro bukhro 6 schedule constitution ni paragraph 7 no nor study khainai di moani kokya ang sak snabui samani kokya district tai regional fund jeng rang puisa fund bebak no ro samui manu 6 schedule constitution ni paragraph 7 no study khainai di or bebak no tongo district go fund system bahike khainai regional lo fund bahike samnai or bebak no khlaimanu aboro bebak no 6 schedule constitution ri jak takhro bukhro district go fund system bahike khlainai regional lo fund system bahike khlainai o 6 schedule constitution no bebak rijak tongo takhro bukhro o 6 schedule constitution no bebak provision no tongo norok 6 schedule constitution ni paragraph 13 no study khainai di o planning commission review committee himani 6 schedule constitution ni paragraph 13 no norok study khainai di planning commission review committee himani omorok o 6 schedule constitution no bebak no rijak tongo norok jotono khlaimanu jung jotono khlaimanu o financial system rok o financial statement rok financial statement samnani bebak no phan tongoro bebak no power rijagoro jung everything jotono ro khlaimanu norok tangai state government no yafari na musungba chini edco 275 article o je rang direct phai tongmani tangai state government no yafari na ba 125th amendment bill je phaimani TTADC ni rang state ni finance commission ni logiwo consolidated khlai the state government ni 280 o chini je ADC ni rang the state government ni 280 ke borok bai baksa bongni logi ke finance himani abo belai no wana masincha nor wan thugi nai bedi takhro bukhro chini ADC ni rang agiwo article 275 ni je direct phai tongmani abo kmoi thangnai kaham ke wan thuk nai bedi takhro bukhro state ni any kind of law jesa kerong phano TTADC bisingo applicable ngi maiya applicable ngi maiya takhro bukhro state ni any kind of law can never be enforced to TTADC area because TTADC is autonomous it is a country within a country 6 schedule area mo kaisa state government haya takhro bukhro India kaisa country o country ni bisingo te kaisa country ni so 6 schedule area takhro bukhro mo ani kokya o 6 schedule constitution no norok study khaini di oro bebak no tongo takhro bukhro puila chimi paithak jara nai to ambakai jotono no hambai